دشوک داری دا آگر جدل خستیه درون احیاس بدا چاوین خواه گردیه دستی خواه را گیری بو خواه ترجمه خواستیه لوچه زوستانی دا مبتنی هشتیه لوچه زوستانی دا مبتنی هشتیه لولو هوا لولو جانو شیرین برین دارو بری چه خواشگیت بو ایرو کدی چه حالو بری چه خواشگیت بو ایرو کدی چه حالو دستی خوشی یاری گل دور خودگرینه به چاوی سری خواه مرنج ناگره دگر ناگره هوان خنا بینه دگر ناگره هوان خنا بینه لولو هوا لولو جانو شیرین برین دارو بری چه خواشگیت بو ایرو کدی چه حالو بری چه خواشگیت بو ایرو کدی چه حالو میشه کلا خود دیاری همه حوالا کریه صافی تو هر هبه دنگی تل دنیبم بلی تماشاوانین هیجا ام به برنامه آوازی و شرطی ایرو لوان ارجشینه میوان برنامه دایکا فاطمه سرحاتلیه مرحبا دایی تو چاوی تو باشه تو راحته صافی سپاس سر شوا راحتنه ادی چاوی ترابه مش کیف خوشی دامده هم هاتنا و کیف خوش بود هر ساوه مالاوا صافی سپاس یادی تو چرد که درومات حالت روشات چاوی دنگی تا چواز خوشه مگلکش تا حسکه دنگی که اوسا به ایش بشوات و دنگی سلحده براستیجی قصور تنیه براستیجی تو هر هبه دای افسرانا تگود افسرانا تو چند سال دی بیجه تو سر کیوی سرانی دی بیجه چواز خوش بو افسران اری خودشی گاوا تو سرانی دی بیجه کیته بیراته تو دسری دسری دا حوالا شئی دلیلات دی بیرام دا ذات استران حوالا دلیل آین بله گاوا که از ویسترانی دی بیجم راستی یعنی بیشی دایی که ما دلسوش یعنی حوالی ما حتی نبیرام دا زوجی دلیم دا جی دلیم جی دیشینه برکه راستی خدا ستران که مرف گاوا که دنرخینه راستی جیانا ما کرده حمود ناو دا وشار دیه گاوا که مرف دویجه راستی مرف دی بیرا مرف جبوی من قیمت لیه کل ستران و ساتش کذبه گود اری شکذبه بریندار یاده افسران گاوا تو زخوینه از باورم کچکک تجی دناو رفتا بو جیانا خوشتستایی نوسا بله اف چند سال بیه؟ سال 2015 دا تبلی بو بله ای سال بو 11-12 ساله وانده چیه یعنی پشتی شهید کرد zaten 2022 دا شهید کرد گاوا که از دیو zaten او دکوه بیرا من او وی سترانی زعب حز دکر zaten ستیک تیوی داش وقتی گاوا بسا شهید رونایی کرن او جاویدو نسر دا برسانکیش من جبركو ويسراني دبي جبركو دليتا بكل بشوات تخوينه ديماكي جبركو كشكاتا لورايه كوت وبيرتينه سر بيراني ناويج ويسراني تخوينه يعني حمو دايكي يعني دايكا كذا بيانبونا برين حمو جگر حمو دايكا تكبه بيرامدا بشتاشي تايبتي يوم تكبه بيرامد سرش مسترامد بيش خواهد انشالله به ساعت قویتا و رابه صافي سپاس شغا حمودایی که ما براستیجی لحنبری هقاز ایشو درد کل دنیای به دنگی خواه هنک تشتین زمان
و خورتن براستی جی بخودی هیزن ام حرتم جوارا دهین دار براستی جی ام بجنا خوشی البر ایشی و البر کلو بیرانینی و دتوینه یادی از خوازم دایکا فاطمه کیه دایکا فاطمه هنه کی بحثا جیانا خواه بکد و ادخواز منه کی نزد بحثا خواه بکد بله zaten em liyalî ez nejerdişîme ez min liyalî bilîsê me em ji gundê bilîsê ez hatime wira hatime dinyayê da بله wê derê ez zaten hetanîş nav gundê Elcewazê da 16 salî bûm piştre zawicîm hatime Erdişê da بله hetanî 10 sala wan jî em bûk bû nav malê da mam paşê ketime nava xebatê partiyê da em xebitî çend sala ji wî şûndatir min qedera 6 meha wana encûmentiya belediyê kir paşê jî min di yûnetima demê da çî girt her bir şey 5 sala jî min wê derê hem yûnetîcîtî kir hem jî îlçe başxantî kir wî şûndatir ji em nav xebata da nizînim xebatê me dida min her bir şey وقتی دیج دایک هنن و سا دناوی کاری دا تکلیه و هنن Belê dayîkê Erdişê yani ez hemû dayîka îslav dikim wana jî îslav dikim dayîkê me Erdişê gelek jî hatîne yani xebatkarên me li Erdişê jin zefin zev jî hatîne yani belkî ku hûn jî dibînin di jin TV wan da jî gelek cara dine nîşan da yani milê ser hedê da jin zev qwetlîne zev jî pêş ketin mesela xebatê wan zev hatine xuyanê da یادی اف چند ساله اون جو گندی خود درکتنن em ji gund bû qedera 30 salî de em 30 derketine ساله سدما کو اون شو گند درکت چه بو Xwedê ez wî çaxê em li gund bûn gundê Adilcewazê ez zaten dem gotiye em zewcîn ez hatime vir Erdişê da qey ez dimê mala bavê min jî bîra mikirin او hatine جهات Erdişê da یعنی لگوند ام بیجو و زوری زحمتی دی مثلا zev mesela em آلیوی piçûk bûn wê derê eraziyê me hebûn me zev îşê erazî dikir hênha jî erê em derketin em malê eraziyê me hemû li gundin یعنی گند دی و نه هاش شوتان نه، جو نه. برکو جنا و گلک شروان از باور Erê rast e na gundê me yanî bandorî zes dewletê da ser me hebû بله em malê şewdandir wana çê nebû پکی اون لگوند و چه کار دکر یادی اون چون ام بیجن و حیوان خودی دکر گیها و توب دکر چیای و erê lê mêrgê me hebûn zevî me hebûn êpez hebûn derê malê mesela û çaxê em erê ez divê کا گلک بیرانی نه تل اره. راحت کرنه کی بحث بکته چه derê em دکر diçû bûn em diçûn me zevî mesela didrûtin me diçû ew dikir top dikir pişra me li ereba motorê dikir danî nava gunda paşê li pardozê didan piştî mesela ew genim dihate seratkirinê paşê dihate bêjînkirinê paşê dibû savar yanî wisa peyderpey li bey hev و گندی همی آری هفته دکرن erê lê mesela em îro besa komînal yaşamê dikin berê de jî komînal yaşamê me jiyana me hebû yanî genmê me tenê nedikir me tevê hev dikir mesela me xalîçe çê dikir me tevê hev çê dikir me dirêsa me tevê hev çê dikir mesela me xalîçe wextê ku me em rûdniştin me çê dikir her carê qeflek hevalê jî rûdniştin nîvî xalçê çê dikirin pişta qefla radbû qefleke dinê rûdinişt me wisa xalçek xilas یعنی dikir جوی چاقیش ورا صحت و وستاندن na tinebû na xwedê tinebû نقاشی yani قاس çimkî نبو alîkarî hebû rastî ji dêkiliyê me xweş bû پیشگیری هبو شرا yeşî dem divê komînal yaşam hebû Bele. jiyana me da بله yanî em îro ku li pey dikevin em divê em komînal yaşamê diyar bikin bîne holê de ji me re zehmet tê xuyanî ema berê hemû jiyana me komînal bû بله mesela tezî me komînal bû dawetê me komînal bû xebata me komînal bû xarina me komînal bû aynı razana me mesela nêvanekî ku bihata îro em nikarin yanî wisa ser me hate ew kirinê ku em îro nikarin odeke xwe ji hevalê xwe re parevekin me em nav cî xwe derketin me cî xwe dide hevalê xwe da mesela ew çaxê ev tiştane hemû me yani hebû di jiyana me de جیانا هری داوی گلک بیرانی خوش هنه
وەکتە گوت ژیانە ئەم بێژن کۆمینال وەکەوی ئالیکاری حزورژی هەبوونەوسا ینی شەر مەرە و قاسپرتون نەبوونەوسا مەسەر ملەت بەرێ پر ئەم بێژن ماڵێ دنیای ئەم بێژن شەر و چیک پرتون نەبوونەوسا فەقیر بە ئالی دکرنەوسا گەنمێ وان پر با دەدا فەقیرە دەدا فەقیر مەسەر ماڵێکێک ڕەوشەی خۆش بیا ماڵێکێک ڕەوشەی باش نەبیا ئەوە بخۆڕە خوایی دکرد مەسەر جیویت نەبیە جی ددایدا عردیت نەبیە عردە دای خۆت ماڵێک چیت کرد مەسەر ژیان دکرد یادیژە اون دوچون گیها اون دوچون چۆلێژی مەسە جل بەرگێتە پڕ خۆشن وەڤا چەکانە بە اون دوچون بێریە ئان بوونەمە ئەوی چاغیژی مەسەلە مەجل بەرگی مەخۆشی مە خۆش خۆت گرم دچنەمە کێفە مە هەبوویانی نهاژی اون ڕۆژانە لە خۆ دکرد ناو ماڵێدا ئان ئەز ناو ماڵێدا خۆ ناکەم ئەمەلێ قاس ئەی مەچێ بن ئەس خۆتکم بنافتە هینەوەی چاندا گۆڤەنداژی اون بەردەوام دکردنەوەسا لە گۆڤەندا اون کراس خۆ دکرد ئەری ئەم دە گۆڤەندا داوەتەدا ئەم سورێکلی کراسۆی خۆت کرد برا مەسە اون دچن بووکاژی مەسە سەر بووکاژی اون ستران دەبێژنەوسا بهەڤرا هینە ئەو چاندا هەیل ئەری ئەمها ئەری چاندا مە لەوێ دەرێ قەخ و بەرنەدایە یعنی ئەم بەردەوام دکن بر ئارێکی هەنێکی ئەو چێبوو مە چەندە خەڵقی دشۆپان ئەم دیساژ دکن وەلگون داوە چێ کرد زەحمەت نەدبوو ئەم بێژن هەوقاس میێوان و خوارن و هاتنا میێوانەوە چاوە ڕادکردن دادنیتن چەند ڕۆژە داوەت چێ دکردن وە گوندا وەتی داوات گوندەدا چێوی ئەرێ ئەv سازێکی وانات نەبوون لێ هەفت ڕۆژە دەتگوتن هەفت ڕۆژ هەفشەوە هەفت ڕۆژ هەفشەوە مەسەلا لێ دخستن بۆنکۆ ئەمەدەکاریەوەی داوەتی دکردن ئوسا دلەیستن ڕۆژێک ئەو داوت چێت بوو یوانی 15 ڕۆژ بەریۆیسە داوەتی دەست دیت کە خۆرا دەگوتن حتا کو بوکسیاژ گرانە ببرانە یادی پشتی چونا کشکاتە چوناتەی ڕێخستنێژی هین ئەو بوو ئەم بێژن تچوو هات پارتیە دژیانەکە چ گوهرتن چێ بوو تا تێکیلی هەواڵێژن ڕاچێ کرد هین خورتبوونێک چێ نەبوو ژەمتە ڕاستی خورتبوونێک ji min re daha girantir çêbû erê rast e ez evî dixwazim bêjim li ser navê xwe jî li ser navê dayîka ez din qey dayîkê me dwî wê danin erê çûyînê zarê me helekî ku çûyîna zara me qîz be jin be yanî bandorîkeça ser me çê kir li wê derê mesela yani jiyana bindest ra bi rastî jî ew bû wekî çavkaniyekê bû wekî sembolekê wekî çirayekê û her wiha pêşiya gelek jin hat vekirin em bêjin em li xwe vegeriyan em me ji wan hêz girt çunkî wan mafê me parastin bi salayê em me digot em jinin ama me gelekê xwe me mafê xwe nizanîbû ji ber rêxistin ku hat avakirin rêxistin hat ket nav gel û me jî xwî havî bi rastî jî nas kir rast e yanî berê çandeke me hebû mesela jin diçûn dihatin berê di nava xelkê Kurd da mesela qas rewşeke ku giran biqediya jî vava jinek bibrana cîkî de laçikê xwe datîne erdê mesela ew olayê dî xilas dibû xwepat dibû her tim cara jinê barê cîvakê da ser milê xwe lê ema jinê bi xwe nikarbû pêş ve bibe çimkî bandoriya fewdaltiya toplumê ve mêrê li ser hebû jinê nikarbû mesela qerarê bedena xwe bide ama îro ew bedenê ku me dan wan saya serê wan şehîda em herekî me ji bi şexsî xwe biye pêşengekî biye nasnamekî dikare pêşengiyê ji toplumê re bike yani ev tişta me de yani riya heqîqetê rê heqîqetê de nîşanê me de mesela erê em zev digeriyan jî me gelecî jî didît en cî başî em diçûn em dikinca xwe de azad bûn em xwarina xwe de azad bûn ama lê rastî em fikrî xwe de azad nebûn me piştî ez mesela ser navê dayîkekî ji boî xwe jî dibêm ku ber ku îdî em îro erê cîgera me şewitî me êş û kedera wan dît lê rastî navê xwe dibêjim ez deyîndarê tekoşîna qîza xwe me erê yani ez wî zanim başî gava ku berfîn tê bîra te di ji wê re kilama dibêje dilê xwe da ser dibêje cana dengê te ji aliyê oda ditê ji firaxa gava ku tu dişo tu jê re çi disirî
قش بیرام نشکم قش بیرام نشکم سرکلی بیرام دانه بوی و جیان دکم دایم شی خورسترانا پیرا دویجم زاتن ورا بوجیم بدگود ورا بوجیم زیرا دنگی دگود میشه خوش بگید یادی به دنگی دایکا مری خوش بیه مریج خوشه ولی قیزه دنی بارکه اونا جی مراق دکم بر که دنگی آن خوش نه جرا بارکه دنگی خود نمت کن منوی خوش با خوش نه بگی اونا زانن ام برفین جارا دگود خوش دگود یکی جو کلاما آندوک هیا از قاس به زورابیا کنجی خود کرد شو مکتبی او وقت کرد دست نوینی خو او کلاما دگود باشی دچو جا من او چو پشتی من واجی هم سفر را گود از این بوم گوز بو خاطری بیشم چقدر بیشم جا که بیرام دام گچی که پر زانا بی پر عقل بی براستی عقل بو زف زانه بو زویشی خورا یعنی هر تشتی خود داشت لگ دکر زاتن من جارش دگود مثلا دگود یعنی اری زاره پیچوکه ما جیاشی خو مستر با یعنی من دگود اف زار مزن نابه جا قالبی خو مستر با اری خودی بیجه دایه بیجه بیجه ده کله دلیم تبریجن ده بریم دانه چیای جودی چه بیشم اما گدی هی دنیای ده وزن خوشم من آناکیم تو چما دریل مبناکی وزدی دچم تباور ناکی هزدی دمرم هندناکی دبیجن دایه بیجن بابا ده هیلا برا خوشکی خواهی ده عمرم چویه هدی نایی جه کسی را نامین کار به دنیای ده بیجن دایه بیجن بابای ده هیلا برا خوشکی خواهی ده عمره چویه هدی نایی جه کسی را نامین کار به دنیای ساعتها خوش به ساعتها خوش به میشه قش برفین آخر داشتن نگم تقول هیلی لمه هیلی جای کردستانش خوینا شهید آگرتی امینا خیلی ازی برفین خوش هفتانینه بینم خوراتیخ مسری بی کلامه تو کلام کانه بیا دوباره بکیادی لیلی دوی جای درش مینا حبری وک شوین تاری لیلی دوی بی پایز سرمدات تاوی تیرو بارم باری کتم دست ببخت و نزانا روژه مبو شوین تاری دل شوته ولا تبون جمران الهواري دل شوته ولا تبون جمران الهواري تدينا كتنا بجي دايكا دلال برندارن برخي ولات
جبوی چه سر مدانایی بریندارن جاو بلک دیان جبوی چه سر مدانایی میشه پلام خود دیاری وقت گریه دیاری همه شیدا همه حوالا گریه گلک سپاس داریم از قربانی تاکشونا همه حوالا و همه برفینا خامه سپاس داریم ما راستی جی یعنی از شبتاری تاکشینا قیزا خامه یعنی انشالله اف سورجه کشی دست بگیره خوش به یعنی که اوا ملتا کتا راحتی دا که تاکشینا اونجی گرد امیجی پشتیوان خورا تشتاکی بکن ازی بیم هیلی لمه هیلی جای کردستانش خوینا شهیدا گردی همونا خیلی امیجی کلو درد زار خوبنا پیشیا خدا امی سری واناش خواشتین راکن ازی سری خوش برفین رات یک مبردیل قربانات لید براستی چی یادی وقت اگود پیواجوی که و هیوی پر مزنه تایبتی بارا دایکا هاشتیه دای سرملی خواه و دایک دبیجن کذب مشهودی برای کذب دایک دن شهوده اف حقیقتا اف راسیا جبیله بویا بمینی جکی گرک اف حقیقتا ورجی خواه آزادیک آشتیک چه ببو کو کذبا من چوب را حواله من آجیرانه من نچه یعنی اف تشتکی پر خوشه پر راست براستی جی چار آلیه کردستان گاوا کو ام دایکا دبینن همی دلیوان تشکلو ایشن لی و ایشو کلانان جی دلی خدا قلی کوسا آوا کری براستی جی مره هیزه که جید گری یعنی اوسال تدن رم دایک یک دل شوات اما تب اوقاز تشت زانک و اوقاز تشتی باش تگود کو تداریا کشکاخه برفین چونا برفین اشترا دریه کی پر مزن وکری ریک هم دور و هم کور و سرفرازی اری از باور دکم کو تا او کچک د قفسی دا کراجی او ند سکینه و جاجی بچیا تا چه خاص یو بشوپان د تی تگوت من د شوپان د چود بستانی او د دلی ودا تشتهوی ان حقی را ندکر یعنی را افراسیات دلی ودا هویه دای او مالی جستران تو دسترا یعنی تا گدار دکر گاوا کو ته بسترا یعنی دایم اما دهات ویجی دسترانه وسا هری ویجی دستران دهات گوت اما جمره کلا ما کبیشه باش مسر تگوت یستران آندو گدار دکر یا سر وی باندور چکری اری سری باندور چکری امری خود خواست بو گاوا کوچو 16 بو 16 بو ده بیجم لی اری بچوک بو اما لیجم امری خو مستر بو یعنی امری خو مستر زانه بو تکیلی وی حوالی وی را چوابون تکیلی حوالی را زف خوش بو مثلا حوالی زف حز دکر yani kişan havali de meytevi da diyaziliya da mesela psikrik evane hebu destat vide da yani sedema çuna haval berfin ez gelek sebebi dibînim ji ber ku wê hinek tişt lêkolîn kiriye fikiriye ji stranekê bigire ji lorîna dengê te yî em bêjin ji mitbaxê li hemberî va tiştana ku wê hinek tişt tehmûl nekiriye çûyî em diaxa xwe de em mehrûmê zimanê xwe maye çanda xwe maye mafê xwe maye yani ji vê malbatê wekî dişî berê ji xwe tevlêbûn çêbûye heval berfîn jî ez bawerim ku van heqiya diyê ku wê jî serî rakiriye bi wê çûna wê re hevalê wê çûn hatin an jî li ser wan jî bandor çêkirin civaka hevalê wî mamostê wê wan têkiliyê wan çawa bû mamostê wan re zav têkiliyê baş bû ez roja ku ez sibîz û rabûlê xist çû de rabûn pey çûme meytevê da êdî nehat ez çûm mamosteyê got em bi tirkî mira got got daya zî destê te paş kim min jî got çima got ber ku te zareke akê xwayî keribû got ez bi xwe jî rastî xwedê heqe got ez bi xwe mehepelî me got ez mehepelî me ez vî tiştî zaten ez qebûl jî nakim û çûnê wana ama lê got ez te re tiştekî bêjim dayê got ku berfînê kiribe rast e got çunkî berfîn tiştê yanîş nadikir
که اواجی از تزه اوید تشتی لسن باندور کرد که برفینی گره بر راسته دیمه که ریا راستیه اول برفینه فهم کرد جمع را هنده گرانی کرد از چونایش هنده خمگین بوم مامستی گو یا مدیری وی öğretmeni ona هموش مثلا جبونی زوادیز بون زواو کرن بشتی زاتن چهن هوا ولی ویشی تبلی بون باندوری سر هوالی زبون مثلا رسمی مزن کربون همش کل مالی خدا بون برای حزد کرن او جیو صابو مثلا وی چاقی دمیت هوی دا مقابل نشی قالی هوالا را کر هوالا کی مثلا کتبونه و اشترجی دا زب روشایی گرام بو چند جرو چاقیات گفتم گانم هم دکتر دا برای تداوی به برکو امجی ما زیده از دویجم قای که مرا ایش کدرن نبینه مرا زیده جی به ایش هوالا مروا نایشینه من زیده لیاو نکر پشتا خبر بو دکتر دا آنی بو تداوی کری بو هیچی دیکلیوی گنجی مرا هیا مثلا مرا خبر داده اری پرجی حزد کرد جبركو هفال برفين او جوي اری قريشي جوی داخل قرشی دخست و صابو یعنی دیکلی هم مرکزی را خوش بو بلي داي از قالك سباسي خلطة دكم جبركو تأميرو كرميفاني خواه تأو دنگي خواه دلال خوش دهنكي بحثا خوش مراكر از قالك سباسي خلطة دكم مالا تاوابم يادي هري داوي تتخوازي جبوي حمو جنان ببيجي چه پیاماته جبوي حمو جوانان پیشا روژي چیه وكداي كيكمه خدایشی بهاتنا که خوش بوم ساید ویژم سر چوا سر سران هاتن ام هوالی خواهی جنجی واکی دبینم پی که خوش دبین یعنی پیاما من جنا را چیه از پیشی سری دال سر نوی دایی که وی تشتی بیجم که ما حقیقت زاری خواه باور کریه که هر دایی که دزانه ایرو سرجه که دست بی کریه ام سری دا دبیجن گره هر اکی ما خواهی وی سرجه درکوه هر ساق بیادی مالا تاوابه تو هر هبه تو هر ساق بیادی بلی تماشوانین هجا وی گاوی ام هاتن داویا برنامه خواه امی برنامه خواه بدنگ دایکا فاطمه بداوی بکه حتی برنامه یکده بمینو خشیده ری سره و سبیه مالی مداشینک بویه دنگی وی پرگرانه دولک لیت یبیه ری کچه متب خملینه هر دو چاوه خاکل دانه دیسا چی بویه هو گرنو چی بویه پشمرگه ملب دو جبیانه هری شهید بویه حمزه اب حفت روش حفظ شوه جیان پینابه اره هوال نو اره هاگر نو سر خوراکین حمزه سر ملی خاکین لو بنشیانا و هل دایه ایرو او نیوانه ویه نیوانه که جاجیوانه او شهید دوزه سوزگرتی ولاتانه لو پهلوانه مهاوره کلا دلی لاهر سامنه